My name is January. I come from Rwanda. I'm a student, CFG Kivumu. I'm a carpenter. Stolarski tečaj centra Otac Vijeko u Kivumu u Ruandi pomaže u pripremi učenika iz okolnih sela za uspješnu karijeru u obradi drveta. Ovi učenici uče vrijedne vještine dok radite na praktičnim projektima, kao što je primjerice namještaj. I can walk, cupboard, and chairs, and bed. Gotovi proizvodi škole se prodaju, a taj novac omogućuje im plaćanje drugih školskih potrepština. Ako želite saznati više o centru Otac Vijeko, podsjetite www.vijeko-ruanda.info.